Ka henyo trip Youth Council Lailandok Circle, mentakas ngi ka khat henyo tarik jamang arjar posau. Hapo ka jingalam u General Secretary Samla Wilbertson Kars Imli, rengkat kiwipat kinoyalam. Kilayo bani kandu yau Executive Engineer PWD West Kasils District. Halor kawe kamat bansenai ki mau kan rel. Hakawe ka surok, kabaran ka senong jaido sariat. Namar kane ka surok kadan harut kawak kanci, kabayai lang ba ka senong jaido sariat. Bat kane ka surok kalong kaba isyong sir, kaba ima, bat kaba kapnya bha. Bat kidon kipor baki kali ki kumbakla, bat kalah kawak kanci. U Samla Wilbertson Kars Imli. Ulai tu banakal yang u Executive Engineer ka PWD. Ulashim kia halor kane ka kam, banbu da kamang tingka, banyo mencenano kloy-kloy tiki maukan rel hasilenter ketika surok. Ulong syusyu bakane kade kasin ka baare kaseng banwani kendu yo Executive Engineer halor kane kamat. Baru nakaleng kaseng ka ekuble yo officer halor ka jingshim kia ya kane ka kam. Ka HYC Lailandok Circle mentara jamik iwan untuk yo Executive Engineer jadi halak kowe ka lenti jong ketika PMGS surok jadi kontrol ba engineer bagus na yang kita mau kontrol hal silenter jong ketika surok kemudian hantai hatain syariat jaido mau kene ka surok ba ima bhag kemudian harut jong kene kawak kenci jika jingka par jong yang Executive Engineer kolong ba sena gini ki mau kontrol ketika harut jong ketika surok kena kalian jong engineer lah assure yang ni ba unsalai ya kebenan kamar usai ko proposal tengi snoban ai kuble ya ke jing sim kya jong ni Executive Engineer bat bu ni lakentu ba kile ban penkloy na yakne kakam ma kala dehi kasen ka baar tingi kum kaseng ya ka banwan ya ban kerpat ban senai kini ki mau kendorel hakateka surok.